Oi, isor kam kura manu ke nika. 1K sia hang ba hang le ne ke. Hello, hi guys. So once again, welcome back to my channel. To so manu ke isor salam janai di ase. Aru moila family members ke aji aru bisi ekta important kota loina ahi ase. To mane ekta bisi kotha bi na kurbo aru point te gusi jabo. To moi aji ede ekta sati late biraina ahina ase. To taike ekta duita olibi kotha question answer kurbo. To ene ekta introduction na niya kurna. To aru apni kan dikhina thakibo to background te to yate background te likhina ase Zeme Children Ministry koina. To tai ekta YouTube channel korina ase. To ito ne taike ekta duita kotha olibi kuribo kona ahina ase. To first te tai laga introduction loi lobo. To bisite aste guna jai jabo. Azine zien KIGA. I namai te jabam zine kilunga te jabam zine Zeme Children Ministry. Apo Zeme Children Ministry te jabam ki pogu point za Zeme nrei nkang esoshin ka cham ba te somake. Hazime ka chemele nezu rasam ngon siera achebza ko target le. Zai nke ne za rasam siera achebulo ke. Chomai na mai ranen gyai zene. Chuje nam duile nuzule chahrwai zai tati beting kumge lona ana online Bible competition pele zai last year leya I online competition pera kaninda achalo sutu aba ke kacharang kang chamdi bije kene telu mata le plus tu telu makta di bije I pling sing je I regret ke sangdale along ma ke sangdale plus tu nomle aguile next time ang chance ibe patable kachebza neke kan haranan gyai zaina hanam hange online mage competition padailu buitalakle kebza nomle aje da inete zuba To friends to tai details se pura niya koi diase to ekta duita tai laga journey laga kotha olibi mohan hudibo to moi nanga mistipa nona jemala kotha debo hudi jabo to henang apogu ministry te ra hanga riam je bombe nang tingkum dai ke te hangdida I chuna te jabamze kumchum this year nai kumdu rangai jene kumchum iraning te lale to friends to tai ko ase to tai itula ministry to starting korina to 3 years this year ke koina 3 years running hoina ja ase ko ase to aru itu age de kini ka jabo itu bi hodilo to henang apo pere nang degum takte nang go journey ta chu derami degum takte rami bo chena share de bi this month apo ke April be ke gna I ZBA insong center ke child evangelist te uda jene KIGA te we de jene aje tepa te go de jene plan I bele ngau jene ka cham bele te rabda za nam du ngora bje gna arunne te be sia bje gna seva barat mudu zikom ngolu je ite wandale let's do na ka ada ke pending bambe je ZBA insong center go evangelist te raba hangge kai bambe je gna sipo go ta ngolu telu de jene pesen peren ta ke ra kanin dele kana telu ma ka bamrai this month gana installment mare asuka hing number blessing pay mare positive to mare let's do idolubi jena children ministry international ache boju leja dolubi to na ngora hangge kaninda kanestu imata ja pending lare ja db ja ma ka cham better hangge lungning ko ji gena po Zeme Children Ministry te running law dito na agu target sa jisu rasamza anui zetma anui ko medu ke siera rangaira kaning le zaikota te bige hanna medage ka chingmada ga makcha hanna medage agumja rangra kaning law dito na ne ka hanna bloge television id bloge ching hang le su tu si po hanna bloge bunui lunga rimai di bza nga dai mak che pam si kine ai ja hanam de ke tele era le je ning de le zai kota te bi ke ka ching ma hang ge pa ka na ne kota te bi ke youth ma force ji be kan je pe du tele ma lo kota te bi hanam do ka tele lo a se di to na ago capacity
aruna zopi ebeloga ia maramaguma arai du dui zena maramaguma ka chi ka ngau ka de budung ka biji kine aija ahang bukap tele hanam daga ka chi madu de ko ko du ngoma to lustu hanam madu ga idu rai ngam lo wile makana hanam badege itu alung gule makana asui tule ji kine I hanam hangge focus to radele sabkai lu ba namai ting kom kana kachum pa kachum pe suna ta wang jana tele to keda তো ফ্ৰেণ্ডছ তো তাই পুৰা ডিটেইলছ তাই এনে কৈ দিছে তাই কিনি কাত যাবলৈ আছে কিনি ইয়াত যাবলৈ থাকি আছে তো চব প্ৰচেছটো কৈ দিছে তো আৰু একটা কুৱেশ্যন কৰি ল'ব তো নে নাং হামাই কুম তিং কুমকে নাং কানিংবে নামে হাংগে মাগে তেৰা হাংগে নাং নিং জেবাম বেজে নাং তেৰা নিংমে নিং মাক জেবাম সে হামাই কুম তেৰা হাংগে যে nai komte dera beza competition tewa I aruna chu teule alunga ning alu te makta ji je ya phopung le baning le lesu finance ko problem gana telu mata le lesu rang gya zaina te du te pie de ne le ache beza ning bam le by chance ai je I telu makai ne du kada da bu idea ka cham cham ba program ma teule kota te bete maralo competition bible online competition pengam la kai na do market sambe da ko te lu bi me kade be association level te ngam la kai tu local makai na heza ada ga ngo du ju maka ka program te gule aje bza ning jalam mile nang so to da তো ফ্ৰেণ্ডছ তো তাই নিয়া গৈছে তো এইটো চালবি তাই কৰিবলৈ তো ভাবনা আছে বুলিবি ফাইনেন্স ফালৰ পৰা পहुঁচিব না নাই এইটো ক'ব নাপাৰে এইটো কাৰণে তো তাই কোৱা আছে তো ৱাই পুৰা এছেশ্যনকে কৰিব নাপাৰিছে ক'লিবি ইয়াতে মোখান লোকেল খানকে তাই কিবা একটাতো কৰিব কোৱা নাথাকি আছে তো মই পৰা এইটো ফালে অলপ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে মন থকাটো আপুনি কাৰণ কোনোবা মানুহ ঐ ঈশ্বৰ কাম কৰা মানুহকে এনেকা এনে অলপ হ'লেবি চাই দিব কৈ দিতো আপুনি এইটো welcome ase kona itu bi janai dia to kuma manu niga isor kam kura manu ke niga alo bolibi tai bi at ta ke niga tala ministry te chulabi kona alo slop kiba help krubo kolibi tu bi welcome ase kona moi phale pra bi tu janai dia ase to aro etia moi alo ekta duita online laga mane social media la phale alo ekta duita question hodibo hena nang ai poza nang youtube te za bambe za nang ai nangu process te degum takte journey je te bam sa chunaka agu youtube ke kai je bam be ja chuna na I pending ka le first agu target cha copyright pa tu pa mak chu let's do maram gole du video ibe content ibe jana moral ibe ja koilu je kai bamole ja kaning le let's do copyright pati da na rangkang arnto la le hebe bamle ledu kai ja bamgu ya sampa kailu kai tadi heze bamle sina ya longma ledu hedi tona maramgu ko pilu ja inang ngolu eza suna practical take je bamja peting ibege skit goma makana maka chamcham ba tera hangan ning je bamtale ledu main first beginning agu target cha monetize teule male ledu ine tebi ki za be pibanga agu target cha ai manadu I cover te la tala asamani fu tala ledu abam gene hanam du de preaching online gene preaching teule be ki za I rapo pomara rasam phobamra akilong gana tu heza rasam phogole ase bugo agu targele zai chuna I madu mama kilo male just to 1k sia hang ba hang le ne ge sipo pere hang male plama kai ge copyright pati ge copyright pati bja de gum takte teunga me te chila copyright pa ga ido lung changma hege mata te ra batak si ta di se bandale to friends to tai bal pra talaga youtube laga online social media la bi details bal pra koi dise to wai kuma manu tai laga channel itia tok na dikhina dise kole to tai na channel te gushina subscribe kuri dibi kona moi phale pra to request kurna koi di ase aro moi laga jimen bi
moila family members kan sai ase tan ki bi moi request korna koi di ase tai laga channel du subscribe kuri dibi kona tai la channel la nam du Zeme Children Ministry kuna likhina ase ena nang family members na hange nang ko ga share te wai ne pi je ba ma hai mana je na da nai do nong nu hung na ngya za chu ngai je pi je bam da le chena na mai ga du lu nei le a chu ngai ra pi je te le wai ra chu supporter ra plama kanu rang da le I pi ba nga na monetize le ba ma le rang kang lu ra je ne ma le preaching je ne le le jo na ka preaching je ne ta gu ka te ke he ja nam do ngolun si ra ma program te ra hang te we te ke rang kang do nang di rang kang ga di bi je ke na adi to na YouTube ke preaching run ma ka kai lu za evangelism da ja nong ni pi me na chu ngai be to na si po rang kang ngo lu bi je na I personal use te ma ka kana gospel hara sam hang je ke na ma ga idea I be lu pa lu za online competition lai I makaina lai conference bi lai I makaina children festival bi lai I chi ko mele je te wai ning ne kana chi pole ne za ka sarang kang nang ba je ke na te do la ka bam ba ge nang noi na chuma ka za nga ai za he za nang noi pi be na a chu ngai be le te to na ma ka cham ba lai za hanam do ngoro program I be te we nei la moi le let's do nang noi nga na ma ka na aru na te ngam la le he za ha na zu ra le to tere da to friends tai itu mon do family members kan nebi tai men tai palbra koi dise to talaga morom bra talaga channel tv gusina visit kurna sai dibi saina talaga tai laga content te tai kini ka kurna tai loina ahi ase to nia ona tai late bc content te enika tai late copyright ahi jai enia tv tai ekta kiba hoi jai to normally ta practical nisna tai nia kurina huti ase to apni an bi content kini kala hoile bi halina thagise kole bi tai la channel ke bi support kuri dibi kona apni laga apni gana support lole munwana apni an ge to request korna koi di ase to I hope apni kan itula video de aji apni amhan introduction korna aha de kini alagise itu apni kan comments section de koi dibi aru next video next content de aru log kuri thakibo to anika content loina ai thakibole ase kolibi apni moi comment section de koi dibi to moi ten de nika isor la kam kura manu khan kibi moi interview nika loina ai thakibo kona itu bi janai dia to thank you tata bye bye and jai hind vande mataram जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन